kaditi basol ko takastoy manti in palak ammo anya kadi aya tinagkurangan apay api nanawan na di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudnunay nga ayat ko apay agastoy tinagbanagan na dinapnuan maris nga ayan ayat da sawen man nuan niya ti aramidek tapno taayat mo di mapasubli di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudnunay nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di tungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudnunay nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban